Phelang pi mate Kheroni Girls School Longri Bihari atum kachirai pi. Block 1 pen Block 2 Longli aputhak pen case Ichin Thong head branch atum kachisong sai kiting. MLA kilik nangli lote APHL sia party ki jutkok pupusi cleaning son rong hang pen ning jepon. Bokojan Block Congress Committee sa hemalong pherang kya mai kangni. Visha Adivasi Divas Bokojan Tal Balijanalong Katalon pon. Aprangsi Birta Kilara do Anaphan Kardom Pajelo Kardom, non Birta Thanje Bang Sami Ujang Terangpi, non Arju Ikha Birtang Tompe. Nizang Karbi Long Philang Pi along Kedo Girl School along le Chidi Thong Kepra Pho Ang Tan Pen Kebang Kepiga Sudum Mate Bihari Khai Tumsi Charai Dedlo. Labang Sola Maputhak Sami Karbino Thomas Council Tum Phant Batai Pachinidet Apis Sami Karbino Thomas Council Tum Pen Pinirnianta Thangnar Siding Pon Pedelo. La silabang so puthak sami cherok tok karbiara tumpen lapen ki rong asara tumpen sami klar dakalam ki chini japan busi adimaklong an humridam lo lapen ki ang tan pen ki bang ki biga che so tum mate bihari khai tum silabang so long li chai det busi ang thek sami long pon lo roni pen ten jing ti Karbi Longri Abirta Koblo ikuna 1% koblo nai kintu system ot thakibo lage oita kotha ro jindu moi uthuni koise to for example bat solale to kisuman to compromise manu thaki jabo pare office ot ekta kotha de kintu apnaloge bhobishot thakibolo jodi document thakibo lage ওটা থাকিব লাগিব আমি তো ইমান ব্লেম নকৰি মাৰো তো নিজৰ জায়গাত বলি পটা না থাকিলে কি নহব না ওটা থাকিব লাগিব নাম সে বাংকে বিডিং ওইন দিলা জাকা বাংকে কিচেন মতা স্কুল ভান পানং সি সেটেলমেন্ট হইছে তবে মিলে মিঠাং লাংগছে জাকে গার্ড হাই স্কুল আমেন সে আটা খাননো Kita selalu lihat dah, non anta high school tu Kim Longri no, saya Kim Longri aja ni kena anta ini tu pijak tu aja ni bang, hem kang tu Kim Longri lah sih rasa apa India kan cari abang putum Aron atengten Supreme Court setami Aron tu order tu Aron tu order tu ta alang tu Aron atengten si selalu li School upon Kipek Yapan, Kapachelong Yapan Banke, Aron Sikiti Port, Aron Tington, Clampon Yapansi, Piniam, along Tanili, Media Tamanu, Tuning Regional, Lapen, Laswa, Aronatum, Kapi Otibia Panke, Panchila Longari Port, Asangja, Kahayatum, CM, Akahai Penching Lock, EM, Manta, Metang, Adimke Longli Pelang Cherai, Ajakong, along to Machinilo. Asyik pasal Longri Phelang Kacerai Jakong ke bang Sarkar tum nang pekang dat Jakong pot imetang halas Jakong atengpen nun anke samjin pen ke klempon pen kapijok yepan dining ripon parlola senili alam the piting uelo along lie bangke gar school pan puke determine hon nili metang ka ada ke thandun mondol timolong tirap situtun long lo tapi nalang li bang dak rong sat komentar nikan la Laki 1994 pen 97 ang laman si settlement gitu loh. Oke, nilitum non dak na homri bangke tek thong alam lo Karbing long bangke non long le ka cerai. Lapan Karbing long det alang Karbing long det bon lapuson ke Karbi tum long le pota ahem kutum jodong ta bang parok tum ka cerai. Tapi non laso di mang kena ke Hongkong bangke lanar ni penitum Karbing long ke hang kasar langkong dak Phelang Pi long dak Girls School long dak Chidi Thong Kepra Pho do puhala so bangke council pan than piklo parju piklo asitina mai long asitina kache song asitina deng long tum than bom lo sitame non anda council tumen RD ken pon lapson avesi nilitum dak penang song tum chelang si thurpak si dongkam mukam circle office damen si tum dak angkon address map hai kaddo tum long lo address map kaddo ko long lo dak ke long teng pulotang la dak bangke Dak number 5, 6 and 5, 7 and 9. Laso dak number teng bala dak do tiplo temen non la dak do bangke ningkan fikep hokep lo dak do dak bangke ang ton ke chesum de bang non
building aci kim non ceng tanglo nali tum lain kami building aci kim ceng tanglo hem kaci kim cepat hitanglo hem rit kaci kim cepang tui tanglo hala puson dakna kheklong rong si jasemet pet bangke khe phan kapin rem khe phan kelang slet bukali the arona ting pen pulo ditum komania khe phan kelang slet nangi pu mandi pen khe pen kaci thinga che chok nai bhalo takali the jasemet pe aron si do kok lopot aron se nang pinchong lopot la pen lake girls ko long le no la dang itum helang pilong la dang itum stadium ki mathai bi auditorium ki mathai bi tedak girls school long dak chiri thongke prap thi chiri thongke prap pholong le mangke ladak council atum pinianian ta chepa jok thekhe dhala bang ning duk me melam apot si pini la so chapai ben mai Karbi Long termas council kacaria ke theki ding atum kadok we do an phana me kachuni ri that bangke pini nangli tumhan ladak so pherang ke chatai bang na pachini bangke pena digang pong pen la so birta long lopot nangli tum birta ke long lopot tang de circle office atum han atoya ni nalang litum nang toisi ladak banang asar dang pasar be tensi dak bang eviction bang na paklem serak nang pothela ke gal skulong le lapen itu mar budak lo alang litum long thangnat long lia pota tabe thangnat long lia lota be dak ningkan phokep ta alang litum mang dake long lia lo we pini tu do bom lo ilu tumang kapang kri lapen kelang kaciri hal so policy hal so ban bang litum council phan la bang situm ahin ben kacuning dipon lapon madulo lapen dak kirni gal skula long le det kali dak tebok tere adung rai penangan dak la departmental la puson do forest land do soil conservation do irrigation along le do lapen sericulture along le do lapen jase met pet ning duk nai bang ke dak helang pi main hithi dak helang pia market long mara ladakan ta bang kece tum si dak bang long le cerai khip hangja lasi halo so bang dak la so puthak bang council tum bang asap so ardi ki pi fansla bang pachini pon Karbi Long pen Meghalaya adue hoya long lialam kya puthak Meghalaya chomang atum Karbi long li ke ponde japhan apong bor isi adue hoya long kidu Karbi rata tuma phan katengkheng areng hukapasu avia phik pabunang lo lapen Assam government Meghalaya government give and take policy ka chetok jialong non ke bang ji pai ni phai grep ho aprang ka chetok ji alam klang lo lapen Meghalaya government Karbi Long pen block 1 pen block 2 ke ponja phan bor ilo lasi block 1 pen block 2 long li Meghalaya atuma phan pi thek thela pen pilong le pu pen voice of jinthong pu athipi en ponsi nijang Karbi Long lakha ke thom jinthong constituency ke parlo umla phering si bona klamalong KSA jinthong head branch pen patir pi ponsi umla phering si bona klamalong pen umla phera hithia long an kilometer ke thom ajak ki ding armu ke che jeng sai teng Laso kache song ponalong kes ATRP kong chunbang Barnabas Kiling IT cell kong chunbang Probin Timong Hamren Regional Committee Maipu Prasanto Inti kong chunbang Anthony Tiswa Tumpen Chinglok KSA Jinthong Head Branch Maipu Khor Singrong Pi kong chunbang Singrong Hang lapen pinang an Jinthong along KSA Arubarin lapen rongasar Sorkari Gawang Buratum Sitami Chitong si May Misen pen pamanpon Amri pen Hemari Bongrum Karbi Longri Abirta Nilato labangso Jinthong Asiang Tong ini labangso Areli kiponan ko kabang kelalo kado ko sa mechini lo labangso give and take policy de labangso give and take policy bang ke nitum ko dun tek ko nitum isi Asiang Tong ka chipidun papansin ito pilo lang so release sa meto bipon lo kasi labangso give and take policy kabang ke nitum Karbilo charde song lapendak Jinthong hawar arat lapen Karbi Long arat nitum ko dun tek ko isi Asiang Tong ka chipi papansin ito pilo lang so areli bang nitum bipon lo labang ke sami nito kache song bang labang so give and take bang ke lagi nito ngron take kilo labang ke Karbilo charde song det kelilo dak Karbi rat Karbi Long rat sami nito ngron take kilo labang so sai ba no na give and take asam government pen Meghalaya bong so mu yu ke tok Karbi Long le Meghalaya phan pi thek thek lo so ka kham thi alam thesi pare ramik lo aposila gli tum kaddu ko besi tame nije da alam 2021 29 March arni la mu yu tok that pen si Karbi Long do ana song atum ta lage kham thedun kitlo itu ke 1951 pima ke do dikto badise banduri so tengo timnang po lasi tu Karbi Long Thomas Council la pen ke Assam government ma chunu ri ke la hen lo jela so give and take a MOU bang thu ke non mat withdraw nang po la pen ke regional committee da dissolve nang po ni tumalong le Meghalaya phan tipi bang kroi krevek lo la solar border area long ke do arat atumo phan kapachin thurji akam la pen border area long ke do ni tumar rat phan kirai kom kam si Karbi Long Thomas Council Niltum apong lo la block 1 and block 2 ko puthak
karju nasila ilitum kachinhon ladak chinthong IMC mate Deputy Speaker Sir Abhijit Pro alang like inut regional committee along members lasi alang li jong se la regional committee along PPC resolution hada kerai ma PPC ka adop ma labang so puthak chinthong arat especially ladak chinthong kido mate apar chinthong kido la hoi long border long kido ladak Karbi, Nepali, Khasi, Miju, Naga pen Chenglok kapte ladak kido akorte tumhan anla block 1 and block 2 lapen la give and take a policy PPC ka adop ma la especially no ladak 29 April 2025 arni kapeklang itu isialo do hasipen ketok jirdo lang rong cleaner cap ke parluji hala rong cleaner cap kopi ko son ponbek jima ponpe ma jong se ke ponbek ko pulutang te baka ponpe ko sami nangli ladak cinthong arat pada la basically la dak apa cinthong hoy ke do arat pan nangli klar dak nangli tum regional committee long PPC kerai ma hala supatak nangli cinthong arat pan ke tham kelas sini rintu lapen nilitum nangli fan jitu la dak basically la musalleng umsofo lapen laru lam lafer la rong cleaner cap kaparlu tapi non ke jortang la mivel setup men host setup alang litum right nang tungare chu alang litum ke jorpon la 40,000 acres 1200 5,000 la sontak thapsi 17,218 acres la hai ke jor along le jong si block 1 and block 2 parlu le polong te people la hai ke right nang tung are chu dom khase ko de ke jortang hu mate alang tum sahos claim hai det ke isi hini bangke jitu without permission alang litum thang uthora sabe KCC Karbi council pen thang authority ave non son umat along son LP school lang bikok ME school lang ki bikok jatalong long school lang bikok hawang long school lang bikok pen himwang long Meghalaya government pen school lang ki bikok kopi porlo pen kapre Pini pai ni phai sirke barni BJP Socheng Mondol Committee sa Hemalong cleaning son rong hangpen pherang kia mai ingnisi Socheng APHL CMI phu Bidya Singh Teron phan lamboi ipi Kidam tang pai ni phai ner kep ani gang sam APHL sia party atumpen hamrena rong supia long MLA Dr Numol Mominami phi ke kai pona hot Socheng APHL sia party mai phu Bidya Singh Teron pen kaning jepon cleaning son ronghang amos ronghang lapen Indro Singh Timung atum ke BJP along chepa Aug.9 positami vote jog je APHL se phansi vote jog jipu Bidya Singh Teron pen kaning jepon alam ahokali company tum ning theklo mo apor hot election hot MLA election hur bangke alang tum ke lake BJP fan ke 100% jog je lake alang tum doling damaling seta muki jok pora bangke hemprek kachisong ko madoma putangke lake EPSLC helopot EPSLC at fancy tatum vote jok wekpo Nilitum ke AECCEM Dr Tuliram Ronghang ke Japon tim Karbiang long aphan kaching thora sai ki claim ke dam ke mesen lasi BJP along si arjab dun thi pen ke wangji kiliga hot BJP aphan si ke ongdung abot pen pa hai pon pu pusi cleaning son Ronghang pen ningje pon thu Pia party ka pe hai ye aphan si ke claim asi tum Dr Tuliram Ronghang Karbiang Autonomous Council a CM alangli amang ka hemana pen pinik ese whole Karbiang long pen di mahaso long non ke wangji 2026 MLA election huts tame Karbiang long pen long pho MLA election do laso long pho election long tam mesen percentage pen ka pe hai pansi complain bo sitame alang litum bangke nilitumomen ang parta nilimen humsi ning the klong pasan ye thola asi la anamu ge bang we lam ke ningji nang ne la bangke asi nilike BJP के join के December तारीख इन कोई बंसी join लो लासो पी पेन के नीले हला सोनी तलाम चैक पिलो ना तुम काटो वे सोशल मीडिया में उसे पिलो homosting कोई रा ट्रक along समेत January तारीख इसी पेन के continue दो दे सांग से पेंसी mass joining अपराम ना पेन कपरे political party पेन पचियोसी भारतीय जनता पार्टी along कपेवांग लाभजिया फान itu ma CM Dr Tuliram Ronghang ka pen khata teng pen Karbiang long atok anu arata ning isiwet pen ke do thip pen Karbiang long kisung kidu ka farman article 244 samet la non alangli dobom ahuts ACM dobom se ka pichunya fansi ki ongdung intellectual pen chingki bom chingwai bo la so mon sam ke dolong yong si komatne nang ke lang donon e pen nili puthak la pen komatne mania puthak la so karbokta bangke la bangke tum Bharatiya Janata Party hin bangke deng ponune la pen ke la sona bangke monon phini pon pe de nei athe nili
APSLC pan parem nangji pusit piniar nian ta dode sang se claim bom lang alang tu mangke cleaning son hang pan ning theklong itum APSLC hai pukan niye bangke konat pen sikan niye daloma pen alang le tum pen nili a hem ke dam butawe phun ka chingki bata nili je theklong le asil hailam kan niye bangke nili phuthak kapaluk son ye pan bangke latum mathanang ne lapen ili tum ke munit jo ili tum pan nang ke rai siningang song ke do itu mahem fu arna matumsi nilike claim kopima lapen nang like claim kopima latum khadu beta ahok pet ke claim along komalama lake arnam ke dun jokolong sita APHLC party atum ki arniwangsi BJP along kachepa Aug.9 loklo lasi non MLA kilik nangli lote APHLC party matsi virkok pupusi cleaning son rong hangpen pachini ponthu hamren pen raikombe Karbi Longri Abirta non ke wangji 2026 MLA election la long truck Karbi Anglong lapen dimasa long ke BJP Bharatiya Janata Party highway ji lapen laso election ki jutlu pulote IPSL se masela ke prithang ba vedet po hala hello nilna teman club da ke pachini ke lasi ladak Karbi Anglong arlo komatne ali dartum ke wangtong thekthelang Bharatiya Janata Party lang pulotang te labang munthi sigeme athe non ningkan kripho nilika de pulo pini pen cenglok ningkan kripho ke akapreka party dakhe wangi buge kache char masi che char che lage club da kalam lo asina tumhan tong sekot penang halam thike lapan cholo kardong Pini pai ni phai sirkiap ata porphai kri sira achitim malom Bokojan block mondol congress atumpen mithang sai hemalong phirang kya maikang nipon laso phirang kya mayalong maiphu lokhesor teron dunmaipu pratap singh rongphar dunmaipu sarsing ingti alang litumpen ke jongpon atengki congress party pen BJP along ongdung arat kachingbe dun puki ahokali raraphan kapamang hua saichot lapen komat ni inot bang hiniatum BJP along kachepa Aug.9 ki nitum Congress a party phanki thangnat kanohok avi pusi pachini pon lapen BJP atum mass joining program ke ding pon laki a part of business bule hok sita hinuni Pipot ma poluti tangka pen ke nam anparta ke ther ke hap urunadoi PM Kisan hemsu ration card hai hui nang ing than labji pu ke ther ke hap ka phere mati saijok jisi kidun chat pusi alang litum pen jaipon thu lapen Congress a party a phan ki kroi arat ke do anda chingbi dundi ningje theklong pen do betlang anparta Congress a party ki claim ke dam ki mission ajok armu aphai ki pat asosi theklong lapen ke wangji MLA election ki Bokojan LE along ki Congress ai highway pupusi alang litum pen jithan pon Bokojan pen Rajib Sonrong pi Karbi Longri Abirta ta latum mass joining bialo mass joining along la sosi pe thang lo je Bokojan block congress atum angbong nangadun si kaong lo halatum congress along bangke kacelang dun bante amunit avelo pu sosi pe thang lo lake nitum charjulong lok panta nitum bangke do thek sang thek lo la sipini bangso perang ke me ci panang ko na tum tawang lo misen lo non mat lembom dam bom bang pu bang pi do an bang ni tum bang ke ajatta kalukson na be pina kidu na be pina la si hala ki dam tang kongres lo chilang lo ne pine kiman sepi la pen sorma tulsiram sorma aprang lake budesor dak block president ki do hosi tulsiram sorma ke KCR ang arpudo lage chini dun sitame tulsiram sorma ke lason lo je aprang banta BJP along pene kacirap do kok pena join ni tum kongres atum bang alang li pan bang ke ang hoi pen pasuntuk lo pen ke kiman si pi alang li sitame dak blok mohila kongres a president man lo ahok lo la bang ke sitame alang li mithang kachuklem kachudam ki thek thi muni kachiwan dek thi athima alang li aura dur an me we la son si thek long athe ajirpi chilong dek thi la son si thek long ho la so la si alang li klem dek thi o ma si non por bang ke nitum angjir
mili tiron pi ban si bang song hoi bang ke pi det lo la pen ka lang ni district long heladun batai sini la ke ni tuman sini dun de la bang la district so sini si tamela corporate ka be pena join ni alang li non apora bang hoi tu BJP long ta tu ne madang te ko na ta du ni tha ga sini ni bangke BJP itu bangke Karbi Longri teng le pulong te la homosti pli jitu mass joining la soare korateng bangke niliga chini do nai sapen bangke tangka poi sapen ki be ki than la poson do kusi arjulong Adivasi Gaon Bura Association la khain koi raisi Borjan Moja Ruatum Pen Chapatur Piponsi Ada Porpai Sirkep Malom IT Lubak All Adivasi Gaon Bura Association Mai Phupen Lama Interpon Agosto Topo Chunbang AAGBA Borjanaro Japonsi Karlitang Atuma Phan Milur Kai Ponsi Chikimo Ponthu La Sophie Virbirsa Munda Amohora Phan Mira Lek La Pen Mira Pu Hui Chipi Chapajer Ponsi Samuel Logan Pen Pangcheng Ponsi Chongduk Pon Sonsi Meyelong, Bipul Mali, Kesama, Anukumar Sharma, Edward Topo, Anparta, Manpeng Gidu Kitigiding Atum Chetongdo. Adunthu Meyelong, Aluki Sarpuatum Pen Kijaipon, Ateng, Mithang Pindeng Sumpot, Lunlam, Tumo, Ansosi Kepangchu Ponji, Anparta, Abang Putin Tami Arpudore. Lasi Ansosi Kapaprang, Tek Japhan, Bor Iponsi, Kingkam Chejorpon, Bom Japhan Chuning Ripon. Athe, Pindeng Sumpot Hello K Araji Lapen Elam Iki Hello K Angtek Alang Litumpen Than Pachini Tekang Anparta Bang Somai Misen Mi Etpen Pachunpot Bokojan Pen Rajib Son Rongpi Karbi Longri Abirta Shamdo Bhavan Amalgor Borjan Adivasi Jibi Association Thorpor Pra Kora Hoise Itu যোনটো আদিবাসী দিৱস বুলি কৈছে ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক আমি লৈ কৰিব লাগিছিল কিন্তু সময় নজুৰাত যোনটো আমি কৰিছে আৰু গোটেই আমাৰ আদিবাসী গাঁওবুঢ়া আৰু আমাৰ আদিবাসীৰ লগত থকা ৰাইজে সবে এটো সমৰ্থন জনাইছে আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো আমি ইয়াতে আজি কৰি লৈছে আইছে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি আজি বিশ্ব আদিবাসী দিৱসৰ বিষয়ে জনাব পাইছো প্ৰেছ মিডিয়া যোগে তাৰ কাৰণে ওয়ান সেকেন্ড ধন্যবাদ মানে আজি আমি পালন কৰিছো বিশ্ব আদিবাসী দিৱস ওয়ার্ল্ডত আজি পালন কৰা হৈ আছে আৰু বিশ্ব আদিবাসী দিৱস মানে যেবিলাক কি আপুনি জনজাতি ট্ৰাইবেল এই ট্ৰাইবেল বিলাকক ধৰা হয় আৰু এই ট্ৰাইবেল বিলাকে আজি ওয়ার্ল্ডতে বিশ্ব আদিবাসী দিৱস পালন কৰিছে সেই অনুপাতে আমিও আদিবাসী সকল আজি ইয়াতে আমাৰ বিশ্বমুদ্ৰা ভৱনতে বাই আমাৰ গাঁৱলীয়া গামৰা এছ'চিয়েশ্যনৰ যি আয়োজিত কৰা যি প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছিল বিশ্ব আদিবাসী দিৱসত আমাকো নিমন্ত্ৰণ দিছিলে আমিও আহিছো আৰু আজি পালন কৰিছো আৰু আপোনালোকক পাই সুখী হৈছো আৰু আশা কৰো আগন্তুক দিনবিলাকত আকৌ সুন্দৰৰূপে আমি পালন কৰিম আৰু সকলো জনগোষ্ঠী যিমান ট্ৰাইব আছে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দি সকলো লগতে আমি মিলি জুলি আদিবাসী বিশ্ব আদিবাসী দিৱস পালন কৰিবলৈ আশা কৰিছো ধন্যবাদ আজি প্ৰথমবাৰ কৰিছো Pinya Abirta Lansi Kangtonlo Kardom